Right now, we shall form Mobibi Aqua Baba Kumasi online television. Sana over Zenith TV and a Panda TV or UK. Some if you had an drew, Opatafour Tiasa Seneso, Prophet Opatafour, a drew feather say the other choir woe. Now in summer, actually, I do not your pen one root gubia, ye yano, only a Tory and Safreno. The one Jemina at the room, actually, and some. Enti efiada nya dru dia kuma so wala fidua mu dia adaje ni poso samra America say odifo na bewura ha na ansa na no tie we ye ba sisi a odifo Opatafour baby antokwade ndi asori e wona patade ndi asori enti ne yefre odifo Opatafour aye bibre mu nimfu ai wo se pretetaku ne ho bon watuduro brefi aku ampo kuruchireku okataba ku a wokufa baifo kuro osese duodu akomia okofuru kasemprebu asania osi no so yeso boafo kwatwa kwa wo hunu dom serie kire duma ko satia wodi huhumu kumu akotene na hwan na metutu na yampia yi a odifo Opatafour the zenith of the heavens ministry no ono na awurade adum ni tumi se onfanyi nyame manti se baye ni obi di asie aduma ho asem ayede ama wo bobra wo hu ano usika asem nkoyie adwadie ho nsem enkoyie wakwantu ho nkrata asem aye basa na wo pe huhumu ahode so aye awurade aduma na wie ya eni odifo Opatafour enti sa kire wo so a friend wo 0540770896 ana 0206566150 odifo Opatafour otwadua mponya nkrumpo bekoso aye onyame ama na ko adifo so aye nokwafo. Okay, observe ya mama kwaba sane medical mama nya nti ya no ene efiada di dru say so dia na sa sene susia na mantam no ewo ha no yi sama no prophet ya mama kwaba odifo na wafo prophet Opatafour and now a brand suna ba papa me ma kokora sa hu brand odifo sanka dia sun kuta widie anka pensuno na ya bawa apanda na dia say yo kakra wo mfa obi yire o minkasa yan kura de egusu ala mkotu aduru okura wonya sada tieni mkotu aduru what you see abranti nyame ahira me magina nyame mu amanyame mitumi de ndise anka mbanka nya abranti su na minane why heavy ana mbanka mi hejele bia mesi bi unsa ya wo Africa su bia oya ni ehu se Africa mamusi ano wana atena se den ya obi anim say yes waba de wo tumi si o ma swindwe ba wi ase na watena se prophet Opatafour esi ahunuam omunsam bo na otwi akra bi adifo wa Ghana media Ghana ha de na America sesi ankomsha no yenim o prophet Opatafour se omuntie nsem no yemfiri ajane ho se ajane kasa omuntie o se ya na refri o minim sesi amusha nkom na mfa o Shall come that twapa ho, shall come that number be. Says ya akoya assemble ba ma as a who any buo any sra ya de manya me adifo no prophet Opatafour and come shall amount for 220 eko for mo odifo e den obi e shall come a etimi tusi baby a passion share ensi prophet Opatafour and slow na modwuma na aba no says ya shall come na mfa de na aba ya mi so bibia mi chi obia etio nipa bi ohwe mbia mi chi awo na opekambu papa foot papa azwasha a frame shopping center unipa na US no UK no US yeah onyabo www.fameshoppingcenter and one o se papa nyina say hona kim promise to ne pabo me ne dani ya ba odabi eti obi anko na koto mpabo an mechia onipa bibiribia madofo US mechia obi bia isi adeba ko si onipa ti asese enkomshen enkomshen e wa husu bebrebe odiase na ye cast a false prophecy a de na emi hu se we a false prophecy enkomshen we free ya mo shema emfa and say false prophecies, you know, it can be classified as a demonic activity. What you say? Yes, be initiated by initiated and superintended by Satan. Ono na de ba no ono aso na di mu chiame. Prophecy dey say tired the prophecy. Yes, Satan to me be.
Prophet Opatafour. Yes. A false prophecy is a demonic activity initiated and superintended by Satan. Yes. Oh, baby, okay. What you say? And commission is soon say you on your mini pubby nation and now why can be in some. And Bible say young judge each and every prophecy be on your mini pubby abede. Ebeka. Oh, your word D and some. And you won't come share. And none of them be a missus who are making any pamica de bia. And commission here, dear, who not see ni paraso. I said, that says the Lord. What you say? And you what dear, or no dear, or who? I see me who said, and when who know now who been the interest any panel. Okay. And also your question yourself. And when you to me say, each and every prophecy biara on your mini pabibekabian, we have every right to judge that prophecy. And your bonnet, if the prophecy is of no right, we have right to change things. But what I say, it in corruption, the baby, a different in kind, a young and nasu a different binqua, and I shall control the baby Bible. And corruption be a hot one. Yamina Cassan to the beer. So you're not the no shell as she now to me, mafia. San or San what here. So we are not the I didn't be our own penal unity for. Or to me. Every Satan say Coco you children say Jano to me my Satan be shower do power we are because in Yamina Casa. Hey, Prophet Opatafour. Me say me ngaso be you. Na say nyame punish the anka punishment door so na akọ ayadi enimu. Say no egu nyame sum na nimu. I don't know say the me I don't know mu ahunu say wei. Kani na ahunu say waben nyame nsa wo de so no. Enye sa bi mu free nyame na ase. Obi shan kom na mama. That be obi who dey your analysis. Na ekire mu ye because ya shan kom why you what shan come back 3 times. So Difu bia wa shan kom wo Ghana 3 times ato apa bia ka hu say the na usi hu first word no. Onya debim. Sir. 3 consecutive times ni nyina hwe. Say kwaya 4 times 5 times crowd yen no ano. Amamu no. Nyame say Opatafour, I china ensuo beto ma de ache. Ya hwe ani mu a ensuo na anye de. Anto. Enu de yem famfiru efiso nyame otimi sisa na agere. Na mmom so nyame sisa na adwene a obeka kiro se sako ka kiro o man se asema me kae no masa kira ma adwene wo ho. Nje bia election uso bia nipa sumasi na benya. Eduru ade abechi kura ma nyankopon ato aba no no office wasatira na ade otimi ka chose da bi minam kan so masasesa na no san who osofu na no di for kron you have no right so we keep you mouth meat because already when you come we ask you say osumasi eneko eti sense san ba also be kan so one card here and you we no sa ade no amfa how would people recognize you? They'll term you as a false prophet. What you say? Ebi oso nyam ebi anu wa ye nyame ade ebi. Ebi oso no wagina ya firi nyame mu. Ebi ade nyame so won pere wa ye. Eno sa no otimi ku enu aso be ka bibia ya mfa. And most of the sayings of this prophets we no eya na nye prophecy o. Ye obi bi say prediction. Yes. What predicted? What predicted? We are suffered for. Na so onim dia. Enu na me kire o say. Some of these wise sayings of these prophets now momo classify no say we prophecy no. Some of these sayings no enye prophecy o. Prediction, the probability estimation. Ebi na di Donald Trump or di for no. Why? Because woman said definitely it has never occurred in the history of what? America. Say government in power. Well, lose. And the end there, where the whole claim. Video be say or kasa with of power and authority. And I don't know what kind of power that he was talking about. What you say? And mamunya mo say, maninya mo say, a deep phone in our shem come. Obi ase Trump burying. But why was I keeping on saying? Say enya sanity ni nasi atemu mo di kofodiem. What you say? Now repeat say answer na wo moto aba no. But
prophet, majority of the prophet on earth, especially these American prophets, for any idea, Obia say, Trump Berwin, agent here. Yankupon debate Dincrophobia, Dinkanomia, D4 pay, or catch them say, Me Peru, you be free a crab one day. You have got that me D4 was as in swinging now. How and I said, Uncle Jenny say, for Mamma Namincoy. Ono ha never kona ho abi. What you say? Say Uncle Jenny and or man to me so man. And obey shall different in your vision. Say, I didn't say. Men one a cow D4 back. Because it was no buyer. And I see there be a radin Marcasa said, the D4 Kayan, a intro. I didn't want to one person, they was in there be Adiano, will be a see a fitar, on quad or buyer, and your fitar. What you say? Now, I feel as someone who come by the train transfer area or show D4 no communal. Yeah, hey, I feel a D4 no much same communal be a diamond. On quality no kind and the bear. Who share the biblical narration now? Or Charles said, then you may be a foot D4 until I had that man, Lucifer Dada home. And one shall come to. So, said your city to Bremuno, a bishop me then. I see, Tete and 1 day, and then what you say? And a prophecy, a D4 no shall come, also Matias here. Some come shall be back. Then Uncle for signature near China and you too. And no, say no. Signature idea chain and day. Good. Onyanko was signatures, 3 and was sign. No, no must be all Caribbean or sign signatures. I was so. Who any of these signatures I want commission one and never pay. Here and 1 year too. And met him. I'll say, I can hear Sana on Yaminamso and in the Padicasa. Me knew a diff one a day, but what diff will be a wire mature Diana. What do the super conscious level now? Ultimate, what do Pampensua, Ultimate Yamidin common. Now, is it that you Ubehunyame and also Ubehun angels 1-on-1? Now, so what Yamina Casa Casa Nessa yen no Cressa Yamin Sunny ye and Okaya. Now, Papano, or yes, some way. It is all Casanas one signing the signature or so. And you too. Signature says a yeah, signature. Match that was here. Sana say, Ebia, you were D4 so move fan croft, what do we do? You're from medium channels, Sankophone or no, or before beat in engine. You are bomb by the Yamu Massan and so. Nasa Yamu Nafas any panimu, and then Akasa. Says any panic Casa. Also, your signature. Also, ultimately determine who say, say, who many sunny, and your angel be now friend. And I am Yamiaba, and I am Yaja, and Nasa on Concrona. Or we must be our Sembua or Sani obey. So you say, Jenny, and Jenny, or Banny, where your banner and where your own conclusion. Okay. Watch us, then we should be above for. Okay. So, what to me who sang your way in Nadia, better the piano, over Cardi. Now, be so dear or 10, and also, and then out here. Say, and then what's a nino, that's a signature and this one. Yes, and then so you will be the signature. Show, sir. Yes, where you're Janet, yeah, where you're Janet, where you're banning, where you're banning it. Oh, Cronin, Buffu, where you're soon when enemy Casa, where the Ninyame. Tienio, Paul call baby, sorry. Obudra no baby pure say, ah, where you're so slow, Yankupon banner D for you. Or say, Carlton, what not cut yet? That's all my kind if they were at it. One day, Shannon come. Why Shannon come bunny dito so Paul a discernment of spirit. Oh, we say a summoner quite kind. No signature ni so. Jimijitum say free Yamia any to catching a punch or bally jam or say quality to work not cat. Yamia for the year. No so my the cans as someone. Okay. As a before to me shanko. Oh, I need a baby. Come for madam, let me shanko. Okay. What you say? It is signing your way. And you know, or this unconscious man, and you want to tell, or cast through on 10 eyes. Someone cast through on 10 eyes, no, also 10 eyes, you move 3 ranks, or more revelational gift, or more dreams. What you say? Sam Crawford or would that, who will be here? Can you say the corner of the who says signature in this one? And your jano, and you back can when you make was. What you say? It is and you will be now from the Yanko had that air trinasso. And one man depending who say, wait, what for me, Najina, your free men, and to me, a radimini tracker.
or kabibia awurade ema ni mmem no say ebi nso timi ka se mentwa no ebi nso timi ka se o kaaye no omatu hu anamon nti amam eno so e wia ma me kire wade your personal prophecy okay your dear personal prophecy any general prophecy public prophecy so ubetina kuma so like president nkomo a make sure asam na aka na bebem okay because any personal there the president is an embodiment who belongs to the mining in na show mo nkom yes or mining now trase Akufo-Addo the current president here Tishu Nanado who said Nanado nkom a no na wo show o mine no na wo say yankom okay o mine na no aka tire en say sisi Nanado tuwe baby obekọ bia onko in the name of Ghana Nanado okọ in the name of there Ghana Sana president bi baso a sa president so ba obekọ in the name of there Ghana it is how say president ne nkoma ka hu say watra national personal national national issue matwasi it who say to me go say nyame si say so hwe na nyame o ka ye no o matu hu anamo a which means ade na nya den it is ade ni mamu dia o say nyame ka tro say makoa sima me ka tro o matu anamo nti amanti sa ka tro o man say na be sa ka se koka yes o be sa ka tro se koka tro o say me kai no ma yesu tie nti no ma yefri ho sa no who assign sa na tie yes oh okay nyame na be sa ka tro bebre I'll give you o sha also sa ba bi yes okay so what say now sha na ya nte nka biom na amade a o ye de be ya e bi sha da sha to ho asem si alo akofa aba oh there be can say maybe I know your friend is a probability what estimation that is what we term as prediction you have predicted okay obi say who say Nanado a wene na urade di na sidie ya o man so nya ya me na kai okay after the president Rollins say we were free mu na asa ba biem o say the real president president Rollins say free mu die ni sunsun betima ama asesaba no etini bi say when your prophecy when your prediction tie where you there prediction yanya analysis Bible say yan judge nkomhye yan judge there nkomhye onyamya ma yentumi 1 Corinthians 14:29 bi on yan kira me nkyira wade okay bon 14:29 o say 29 say na adifo no de banu anabasa enkasa yes na won aka no mu emu ho aten no won aka no mu enkomhye na omo kan mu ho aten enti ma be declare ma be kase o bia president we na be we ni na obi afiri mu anoma saba say we na wa firi mu nti no ne sunsun ebe ma we ma yedai aba be fa ya ne nyame no ne kasa ne say omu leader ba ko atofom enti bia leader no so be kokodi ama party na na ba say timi ba ma me nka sikiti bi nchiro enkwam se bi oni pa be hye bia o so odi nchire mu ba so be ka kire me se me mewu a o so kire me die enti amewu e die enti na nyame so be kumi o so kire me enti sa o be ka se o to obi o study me nkom hye bia me hye president Nanado nkom no me ubusam say die enti na nyame kasa na me kire o se die enti nyankopon se ordinary Africa so obey ni say no e ye say enti amanchire o enti say ye say president asumasi okay president Mahama na befa ya kasa asemu ye wi a wo hwe sa ade ne de akonani enya no asa ba ade no kwade ayo wo hwe sunsumu pa say MPP for no omo ya afra konyan this is not a prophecy if you say president na wo ni sunsum anya din che nyame ni sunsum ya din che nyame nda ya de na nyame aka asem na afa de wasa be dane wa no enti we unyam kom se onye difo na wo ye eye prediction what can be 77 payini say yes payini so na no obosom enti se ko ba se MPP wini aso asa me kai e ko ba se wo lusu a afa de wo se asa me ka se papa ni wu ye no say ye twa kwa aton komche no what you say we tramp man aha yes ya na ehura fa what you say this one yes smart because we were being but on me and ya dream ideas and knowledge and what the year na mom no say enkom se bi ba
no Nyankopon signature and I was so oba also the person who signature one Nyankopon di yensem biara odi baba biaro one the first signature nsọ ano sese seal e wo so chire mu e okay so who odi for na wo beka no who odi for na wo beka no tie ni o so enkomshan minim how a wo si hu de okay obi on mu na majority nso amahuru so mu hu ade e da yeso adi for de dodo na da yeso no odi nam enti ukonya vision bi a the first thing I also hu ni say sa vision na wa hu no a whole signature the frame be sign what you say e dey na kire the sign me kire wase na ya hwa de Revelation chapter 5 verse 1 but tell kan wo ma wonya la ya ta maso verse 1 Revelation 5:1 what say oso na me hu anuma bi wo hu nwuma bi e dey yensam ne de brawa e ti se buko ene ya twero ene de amam okay and I dey de oti ahima no so no sanifa de oti ahima no so nsanifa so a wato emu ne akire watwere emu ne de ya akire ensam na nyame de amabofo no obeka akire wo no eno ene ya twero no ntu obeka no de akire na de na be kire be authenticate the prophecy say we eye nyame ha o say na wode nso anu nso wode de ya wode de enso anu nso eti say odifo na wo se wo kasansa wo ani ampa wo say ye the rainbow and the rapid sassy no and then sano say and soon the 7 colors and you know how much the 7 spirit of the Lord so well who san so anon so ne dia and them slow you careful now be floppy yes ti san so anon ni hu enfreja debi e jana sem bi obeka bia ya so anon wo ya hu hwe yi dem ko what you say the second one you can say sign that you can say the second one assembly a free na numu ba eno verbal seal Matthew 23:36 but Matthew 23:36 what say verse number 36 what say but Matthew 23:36 what say 36 they say tio no kura mesimu say what say dey no kura mesimu say so who say bofo bi the statement abana nyame kasa no kasa no kura mesimu say no kura sasa so say no kura me yedai mesimu say yenu nyina beba ene me say what den swanu aso wa kire eye verbal seal what the aso an say no kura mesimu say the man kai itwase nyina bem twaso Matthew 24:34 but Matthew 24 the word verily verily eye swanu no kura mesimu say o se dey no kura mesimu say no kura dey no kura mesimu say and let us swanu say the so mu no tu no kura swanu tu mesimu say why na ka say Yesu to aso say I want to so nya ntwamu yi I want to aso nya ntwamu yi gise yenu nyina ba mu gise yenu nyina bam tu ya hu hwe enya ye asam na waka no swanu wom ya sili that is the signature of God. Yanko 25:12 Matthew 25:12 Boto na obua say no kura mesimu say minimum chaso no kura mesimu say dey minimum hey daddy no kura mesimu say minimum what you say as what can no kura enti asem ya Yesu ka bia opeso otro say wey beba no wase no kura o kasa asem and na seal no and na yen swanu you can say the signature of God okay e kire say so osisupi all right and it kire now go who 2x4 vision now for me estimation me analysis now the cable issues ave amfa o say no ko bunya me no madabi enti and the second one there was sign ebi a vision for no mo sign nam mo amunya visions sign na de obofo ana da bi metre wade omo amunya visions na we yesi no ade na ba me ehunu say asem no say ya no kure say nyame na ne o kasa de ene say o kasa nyame ho obeteme boa de obeka bi obeye enti ene ye nhwe ade you can say 2 Kings 20:1 down to 11 2 Kings 20:1 down to 11 ni akasa science say say bia waso daye na wakonya sika
anase waso daye na wo ba awu waso daye na amamuo bi ena eba so a say ubo pitira so anya vision abede no say say di yewe aye nyame ana aye free nyame say free nyame di a say so nyame hu wo so e wo say ukoka kire nyame say owura ebede na sansam yeyi a waka kire mi abam no wa kire say de bemu ahuru say we baba mu nti e da say asem say na besi wa ma wo sign the signature no wa sign okay o kire o say da bibi say besi na confirm vision na vision no eti bofo no koka kire Mary no o say onyam o say wo be wanya nyankopon animu de en adom na abanyi nsen oba bi no aturi din sen Yesu ena oba nso hwa o ye babu no wo fa be mada no bi san say na me obabu ni better na obam o say no kre me say o say was din come and first see o say onyame ho be ba so tienio which means enye nipa na ne obeda eti wa man so anu etosu bem fere wa man so anu etosu me that is sign ampanya me ho ba ne so no nyin say dem go at yase now what be second Kings no 20 verse 1 down to 3 boso sign maybe no na enanu mu no Hezekiah yare owuyade Hezekiah yare de ya owuyare na Amos ba odifo Isaiah Amos ba odifo Isaiah akoya den eba ne nchen eba ka chere se eba di sieni se urade ye den esieni meche se nyame na ye den this is a divine prophecy here Shawun samanse na wuri bewu uba bewu na wunya nkwa ena Hezekiah dan nani kire fa so enti odifo ni free ho be hye nkom ni wie no na kwa ni dan nani kire fa so no no bo Awurade mpa ye oh Awurade ka se de mananti wani mu eni akoma pam na ma ye de eye wani so ma ye de eye wo Awurade ani so nya bone tuaso na Hezekiah suyi esu kase na Isaiah enya mfiri tio na Isaiah nya nrufie no Awurade asamba ne ncha na Awurade sa ka kire ne se sa ko ka kire kie se me man so hwefo se se Awurade esieni wada David nyankopon sieni wada David nyankopon ya den esieni okay mate mpaibo wa tire yen mpaibo na mahunu ni suo hwe me na mesa wo yade da to so miensa na obafu akọ Awurade fie tio ade to so 3 days no en odify o hene befuro akọ onyu Awurade fie enye no nyame katre odifo ncho ko kantre so onye nsamase no bewu no na afei eye de na nyame asa na agere anso odifo di nyam fie mpo ehunhum ne sa akọ katre se ko anso ko katre it is also when they be we and the barbarian what show the cause of retraction why God retracted the statement retracted from his prophecy Payini kusubon pai o se ene kanyame akoma no sesana nti se nyame sei na ebesi a na se nyame asesa na aduna oso o trade the reason yenti a oso asesa na ade na ye de nti otimi ma makika bibia we are learned. We know what we are saying. Do cast some them free nyame ame na mesere eye false predictions and now we are projections say we are far we ebe far to aso o say na me din fi shedu nu mbeto onaso wati wasi be say Awurade se mema 15 years to aso na maje woni ukuro yi afiri asiri ahene sem to aso na mabokuro yi hu ban na mera makoa David nti na Isaiah say momfa brother ma a wabo no etoa no mra na momfa entare mpompo no so na onyankwa na Hezekiah ba Isaiah nchen say e die ne nsenchene wote wa man o se die sign e die na kire say nyame na asa ka kire say be ka kire sisi a and once what this signature be man or be sign the signature of God to us what say Awurade be sam yade Awurade be sam e die na kire say nyame be sam yale because una be ka kire say sisi a kumi na afi wasa ba say so what you say e tie na kire odifo prove me ohunu say asem ya okay nyame na no kasa na tie obesan nyame signature o say na that also means me san ko Awurade fie o say that also means am hobeto me say ko Awurade fie to aso na na that say eno afa no sign nyame signature na e friend sign yenya wo Awurade ensem senkyerene wei ena ba ye woni Awurade ntam senkyerene e kire say Awurade na asasoma me say me meka nkire o say
Say Awurade bɛyɛ ade a waka no. Awurade bɛyɛ ade a wɔyɛ dɛn? Waka no. Sunsum no ɛnkɔ anim. Ntwɛdeɛ du anaasɛ ɛnsa n'akyi ntwɛdeɛ du. Na Hezekiah say ɛyɛ mmerɛ ɛma sunsum sɛ ɛsan ntwɛdeɛ du. Dabi na ma sunsum no ɛnsane n'akyi ntwɛdeɛ du. Ɛna odifo Isaiah frɛ Awurade na ɔma no sunsum no ɛsan n'akyi ntwɛdeɛ du. Ahas owia edu so ntwɛdeɛ a asane dada no so. One signature no sign no. Ɔse ɛdeɛ na kyerɛ. Ɛsɛ me ho bɛtɔ me no ɔse hwɛ. Sɛ wonyi ni dia ɛne ma me sign signature no ma ayɛ sign me ma wo sign kyerɛ ni bi sign bi. Ɛbɛkyerɛ sɛ nyame na ɛkasa. Ɛne ɔse sɛ na bɛyɛ ɔbɛgye ma die nti. Wote wasisi yɛn. Usunsum na wote wa no nipa wo nante ya usunsum bɛ nante. Wobɛwo sɛ wona usunsum no atutu ne nan a ɛkɔ. Ɛbɛtu saa 10 steps. Owi a ɔbɛsɛ tu ne nan ba n'akyi saa 10 steps. Na wo saa deɛ we sisi ade a ɛna kyerɛ sɛ ampa. Wo kra na nka ɛfiri n'akyi ɛkɔ samado no. Ɔno na yɛsasa n'akyi ɛsɛ ba no. Oh, okay. What you say? And to odifo ne kasa hɔ na Isaiah ɛsɛn nyame signature no. Afɛ ohun sɛ Saman no etutu susum no etu ni 9 1 2 3 4 sa up to 10. So no experiences. Ono what one ohini ni hwabi. Okay. Showing say nyame de nyame ka ba pepe. Etu ohwa won sa ne nana susum no tu na mo 10. Ohu yan sa asaba. Odi for Opatafour. Na dey say asofofo e dey we dey bi si na o. Na o ti dey say nyame be kasa also ye bibi mi ehu say. Na abeg no say nyame a you see, I don't come share pressure, Bamu. Mammy can't pressure. And you know, you're that one. The Isaiah, you now to me to it, Mammy Cassam. She said, I'm meeting you. My son come. No, my son come. No, what did I didn't judge the prophecy. Maybe a cat house may have money about be some now today. Now, I don't know me about 2 years. Daddy, will be obeyed. I be Mammy Cassam. What do you for about me mention and I don't come. 2020 man shanko. Okay. Ebi atwa fa ho. Me praise me ho. Me kire wade. Etie na do the abapefe. Okay. Now ya hwade. Who be say me say. Etie na ya dance sa asem America no. Ebesi. Atiase. Me kire o sign say. E ba ya na ama. Good. Ma me kire wade. Wo me ti one man no ba. Sunsum yasem hu se wo ubewu. Etie na kire mi be wu ampade na kire se bia ye wo hu owuo se ya make no ya make mu waso ade na kire I was say die ntia ya make wo ne ba o se hu die ntia na na ya make mu waso a wo be wu ena mo ntia ase na mo ja asofo na mo mafo mu adi obi afre ye be wure 31st kwasi asem kwa na o mekeka o de odi for Opatafour o da ma me kama asem dabi ofa ma me ka asem cho sa wo ka asem se Awurade se me sa asem no ama enya kwasi asem eno sundodo baby oh anya sa eya kwasi asam fa Opatafour abotre nyankopo anim mama charge o se we eye nsem huhuo se onipa de medin ese onipa se me say na so enya me na kai eya kwasi asam ahuhudi bia ya kwasi ade what you say enti prophecy is some way obi a wudi sofo wonim de ese we highly endowed with faculties more receptive so otimi interpreting mysteries ni o ma nyame asem understanding na enyo bibia na obi aka no ade adu enyo bibia na obi aka no ade waji adi asinya me say on say ya chobi etu fan say wa beka bibi na nyame asa adane na no a e o say nyame kire ye die ntia wadane na no ene na o kire odi for Isaiah o so odi for Isaiah busa say usimi nkoka se wawu obewu afede se wansa yesi ade ntia na nyame se nini suo ene na ni papayo adurumani ntime de ache no entu okwae no o se Awurade se wasu agu ni so ba ye sei na usi mi bewu afa usa se nyame se sei ede na kire ana odi for so say ede ene kire ye ma mi hu o se ne be na be hu ti let me sign the signature se ma hu se nyame anu asem se sei and was signed the one of Nyankopon signature the sign Matiwase ele de abapefe wachidum kama so pepepe na meme de ne say enti kom hye bia bibi sa eda ho asem bia nyame beka bia no ni signature sa fere na mabobo no emu baako ene wo so eni so a enye nyame
hwade benya scenario ba ko bi aka bebre kwa judges be a judges but judges judges chapter 6 verse 36 to 40 but judges 6 verse 36 to 40 tie or say na Gideon ka kire Nyankopon say tie Gideon ka kire Nyame say ewo mu say me so na obafaji Israel tie ni o awurade ka kire odifo Nyabotra wo de ehon kura ma me suspend no yanko he enkom sha awurade share no say na osi ehu ansa na be hu Judges says 11 to 16 ka ho ka 11 to 16 yanko he asem o ka kire story na before ba ebetena dumpon a ewo ofura a eye abi esiani ras de na se muti Gideon honum sa wafuo mu do no hu se abrante bia no ho fefefe ahyatale esi bia kese na se nka ne tete no ye na yetena kronketua mu no obo se ye wo baby afra na so ne yeso mu padua ne nyina wie afuo mu do wie wo baby a wo maame no papa nyina be hia na mo abesoa mu ne ma eho wo hu ye se abrante bi te ho tie nie na ne ba Gideon repro ayuo esanchemnam okay na o de intermediate for no okay na awradebofo eyi ne ho ekire no awradebofo eyi ne ho ani kire hwan ekire Gideon aha no sesei na o ka kire no se awrade di wachi nya ye dai awrade di wachi awrade ye dai edi wachi na se we mu odu o do merema wasa bo Gideon mrani so e friend domberima to aso na Gideon ka kire no se botel o chewu ne emiwura o se de ye o chewu ne emiwura okay se awrade edi achi ampa aha se awrade ye dai edi achi ampa anka adan na ye nyina to ye adenti na me Gideon se awrade di bachi a me bre wa brabom me hu me hu ano na be sha me nkom ti na mu kwa asore a nyame di fo hwan wo be kwa America no aka ne trust America no evidence so mba na wa change o prayer point di say no ye da utrim so be kwa America obetu kwa na obetu kwa hu mpai bo sa sense awrade say obehia kwa bia mana boa wo mo akwa na obeba na mo aboa no na agba America mpai yes na he na anwade a ye ajanom ka say Misrim na awrade yen anyina no firi no ewo okay tuaso na afa awrade apo yen na wode yen ahye median for o kana mane ya ne abrabo na mu o e dia kire bofo no tuaso e na awrade dani nani ehye no ka kire no say fa wa ho odi ara ko ekoji Israel median sem na enya soma na masoma wo yi na o ka kire no say uche ni awrade e dia na mede baji Israel hwe uche usi me nkonko kunji oman me yedifo me nko hyenkom edie na me de baji oman Israel edie na me de be hyenkom na mo maji edi se nokura opatafo ni agya na kasa tuaso hwe masafu ahojo o say masafu ahojo verse na o kan no verse 15 masafu ahojo manasimu na me nso meni akuma akwa o majafi uche na sifo onu Gideon se ofiri manase abusuam ano so o masifo kra do mo ya po o muni ska because tetimire menase abusuam no muni ska this o muni ska ne dia beden matmi makodi how can you sit there for a poor illiterate to root smart and rich intelligent people? Is it possible? How can the goat be a king in the lion's den or in the lion's den? Is it possible? It is never possible. And to get young actually says answer with you papa ya tibia bre enye possible and then the chile say and obesan yami signature actually twaso na awrade ka kire no say ampara mediwachi mediwachi na wakum median for say onipa ba kon wote verse no verse 16 wakan machoan champo 36 to 40 26 to 40 no o say also wakan say we dia kire no ti asem obeka o say na si afane bu chia ma awrade na butre 636 onkan yi man honya ha botew o say na Gideon ka kire Nyankopon say ana Gideon ka kire Nyankopon bofo say o mu say me so na obafaji e no kresa me na obefa me de ma Israel man say de wo kan na o say dey hwe me di odantinwini me de be hata ayupa bra ha o say me di odwa ho nwi be gu ha me di that is hanky o di ba be gu ha se bosuo to enyu so a se botuo eto onyu so a na fam ho nyina wa na se fam ho wa ho na mehu se wo so na onam baji Israel ati di o ka kire nyame no o say me di hanky
ebegu ha se be hanky gu ha your bofo na canon dabi Gideon canon okay o se say ye no kra se me na de be ye adwuma de a ene awurade oh okay na so ordain nyame say yeah so wo say na me be ye sign your signature okay or the hanky ye the egu or the hanky gu bu won so o koda na bi bosu yi na bosu sugu ensu tobrim na saade echi na bosu ni gu na aha baby a hanky ni gu no o sign kanko se nsuo ne to na so nsuo na ngu ho na hanky na amfode a na se nyame na se waka na satete for no more di o na do who kwanya say na mama yes ya bisa kwaste kra na edu so pa na mo di for no munim die na wo di outi wo na obi abe no bis all ye man nyame no o se wo nyame ana nyame e na me pusa wasem bi say so nsu ade a chine nsu abu hanki na se nye nyame a good oh okay to aso wase na ade chi anopa osore ye no o chinsa enwinum no na o chire enwinum na bosuo ahye kura no mu ma to aso na Gideon ka kire Nyankopon say e ma obu mfume o be say be another person what sign first signature abam sa sign foforo o say na men say no kasa praku yi na sa no ka ba ko ka ho ma men fa enwi no men so men hwe praku yi biem ma enwi no nko a enwo na bosuo no ntomu fam ho nyina okay so one ma fam ho aye biem dia ene dia wekue bosuo no ebegu alright ehwe one ma bia ngunwi ni so na mo fam ho nyina awfo efam so fo aye de nsuo no betretina kwa de metenase a ho nyina amfo ba hanki ni de ma na mfo okay na efam wo so fa nsuo no betena ko hanki ni mu na entere na se wo na so ye nyame ene e bosan senche ne sign signature we na me hunu say so you said you wa kan ya correct okay and I see says of coffee na Nyankopon yes ha o ye dey no o yes ha enti mi bisa wasem o se o se urade na soma o se be shankom ndi se urade na soma o se be shankom se MPP and NDC and Donald Trump na be we ne dia sai na me na osoma no ka chance o ye nsenchani bo wi asa onye enti se want to be approve we no asma o kan we na ye ti o we have right not to listen to it. It's a false prophecy. What you say? Can't cry. What do you you know kwa and then you know why a day. Na fam ho nyina for. The phone when you for how do way possible. But it is the signature of God. A century senye to aso. Na bosuo etogu eho. Verse 14 no. But I see. Uti. afi ni Matthew nsem na se D4 Opatafour On the best. enti ya afi na mete wase Enti enti commission na ya ka no wa za nye senya nyame akasa. Nyame akasa. Okay. Nyame akasa. Dia na be me hu se nyame. Wo de ofiti ya kan na ye free pe ko na ye magi woni. Ele san careful. enti ya wase science bi ba E dia na chire sa so ya wo kan. kasam As God dia we no kre. Osoro dia Nyankopon. Osoro dia ya. E dia Nyankopon. That's afi we o ka say Christian Muslims be Christian both from Baba say yes I don't yes both for no so be say me kire say before some Muslims no be search am this above for be den e be say ensanye no ma sign ya me signature okay tina both for no be say right ana me kire above for no di obeye me kire so na mulunkum die ya emulunkum du mu manka okay good obi aso hu the way na asia design pepe na ma kire na me di ato and when I show it should tell you nti abatwe wo baka bibia na and say me na me nkasa ye odifo bi aka nyintum wana ekọ he akọ soro ade na wo wana di animu mama chiro the first Kings 22 but 10 First King into Donald Trump me chiro di encha Donald Trump ye beto abeta me ka chen say na nina odi esi abifo so no ena ma wolusu ye me ka di chiro manka me sha so me ka chen say ena be nam so ma wenchi de be mo ohunu say Donald Trump ni 9 esia otemwom wanchi mesia America na mo nya okon okay me ntime ho ase ai na mo bibifo ni me kan ye enti sa de ni sia mo ma ni hunu sai wadi nku ni 9 sia tem odi kofo diem na John Fraud so ko nya amane ma etene ye what you say and asem na odi fo ni kan pe nya bibifo na sori ye eni yakon eni yato ma na to abapa wa America tia no before enti sa o sa ba be ka se nyame se Trump we ni a wo se be fre nyame no ma kire me se enti e dia na asesa okay enti a okay o se afred ye Trump be sa ye dey enti akonya bi enti asofo na no mo hye nkom so mo bompa ye tra e ma Trump ni anyame hu o ma ya apprentice
Prophet unti nyamene o prophecy now say nyame say Trump ne be win no also tire ye die nti o be win. Okay. What you say? Okay. Good. Kind of watra. No one can watra ni yesu enyini. Okay. What first Kings no? 22 verse 1 to 40. Bonnie tell. Syria anything ho enfie miesa a okun bi eni Okay. Na afie to so miesa no mu no. Juda hene Josaphat esan ba Israel hene nchen. Okay. Na Israel hene ka kire ne nko ase munnim se Ramoth Gilead ewo yen na yendia. Okay. Na yete hokom. Ena yen infri Syria hene nsem. Okay. Na obisa Josaphat say woni me beko Ramoth Gilead sa ana na Josaphat bua Israel hene no say metise wo na me man tise woman maponko etise waponko. Okay. Na Josaphat ka kire Israel hene say bisa Awurade asem na Israel hene boaboa adifo no okay oboaboa ahemfo ano adifo no na adifo ano no be merema hanan adifo say na kwose nkomo hanan 400 prophets adifo kwa 400 prophets say de Donald Trump boaboa adifo ano bebre ono be twasika mo a de rababa na adifo hanan de Trump ye bi asida to aso na obisa won say Minko Ramoth Gilead. Minko ku anase. Minko abatuwe ya ye betuwe bi no obusa no. Mary ne anase Mary ne tie. Na o kan say. And adifo ne say. Fruko. Tia. Ewade be she. O hene sa. O se hwa na eka. Ewade di be dey. E be she o hene. Na o Donald Trump dey Ewade aka kire me say wo sunsum no de wasi America so na ye wiase Christopher nyina ti. Na o mo hye sankom de kire Trump. Ensem hu na o di di obi anka. To aso ani ehwade e na Jehoshaphat bi say Ewade difo bia ni hobi na wonu say adifo bi o mo kasa ase o ka de wunyini enti na wo say pe obi fufuro nya de en confirm what you say good enti ehwade o hini ni tisa say no say odifo bia anka ya na tie ye be say bi say no hwade na Israel hene ka kire Jehoshaphat say I no ka say obanama ba kubi da na aka wasantemam ye fe no Opatafour on the betima be dey akobisa ne ho on e betimi akokobisa ne ho Awurade asema fi Awurade die ya asema fi na edifo no mo kan first ne de no mo nya Awurade asofo ti asofo kan na nso we di wose ba kubi aka wasantemam no ene e betimi akọ no akobisa nyamene nanso metano nanso ya dai metano enti no obi apa me no akọrọ ya gaga dodo Adi ase Opatafour ya gaga dodo na asem de no kura de boy gaga dodo so hene no dwa saudi ojo di foro na Opatafour na mani dwa no ene se no nipa bi apa no kura bi obi apa wasem okay ko ntimi mama miskasa me nhyam kom favor ebi nsi da me nye no shit o se me kanya me say na be dem discuss okay to aso efri say on sham hon kompa da na bone nko a na say na on sham kompa na what be that we ya de nya o se me mefo anso na say otimi se odwa no difo we de on kasa sa ti o obi be ka say Opatafour odwa Trump ba nya se me dwa no na so oni suban papa oni sempa enti we am dan mi nipa sa nipa we mi ntimi fa me nya me tumi na kura me nko pe na asem all right enti abani sa so ono so no de oyada Trump bi obeyada me otan me na so se wo pe o ye nyame kana wo ye good to us what say na Imraba Mikaya say Imraba Mikaya sa difo no to us na Jehoshaphat say Yehoshaphat say ma wo hene enkasa sa o dia o hene sa no o dia ko fran ba bia na de wa hyem kompa to us ana wo hene ana Israel hene frɛ Jasini bi na o kan say Imraba Mikaya ewuru hantem o ma ko fran bra tam no me kan last one na me hu de be Opatafour we eduru 31st Ewura January mo ma hyem kom ko fran Opatafour me kan last ye hwe de nyame ka say de o kan boye no kuru mponi o to aso na ye de Yuda hene Jehoshaphat tete ahimwa so hyehyɛ won tade e na mo tie ahimwa ahia ya fro na nanim be ka de nyame ka Samaria epono ano empraye so okay bonito na difo no nyina hyehyɛ nkom wo wanim ano mo nyina hyehyɛ nkom to aso kene na basa de ke aye kade emen ena o kan say sɛ Awurade sie ni yenum na wodi besum Syriafo de kosi sɛ wote obawie won sɛ ye afen na nyame difo na nkasa obi ase Trump befa
Wait. Or say Saudi CNA. Where na mudi be di fa kosumu to aso. Na adifo no nyina hyehyɛ nkɔm saa. Adifo hyehyɛ nkɔm saa. Na mo gira ko di sade. Na Awurade de ahyɛ ɔhene nsa. Na ɔbɔfo a ɔkɔfrɛ Mikaya no ka kyerɛ no sɛ hwɛ adifo no nyina de anokoro aka asɛmpa. Ɛno na ya na obu ha na obi afrɛ me political party no. Opatafour adifo no nyina sa aba no mafa na hu ni sɛ wo ahwɛ mu amafa. Ogina phone line sa na makate no. MPs ni ministers be frɛ me o. Opatafour afi we say who say one can ya na say makate so person who want me kyerɛ me de me menka say na sitie na bi de ante sa de wotimi kyerɛ me de menka obitimi na so Opatafour wa hwɛ mu a we de wa wani twiase we de yafa Awurade kro aka na wo woni say Awurade aka wo so be frɛ ma ye den say confirm man we good na me confirm no eno yanka ne sa o you can say obesrɛ me say eni die nu obo kwa so say ene Awurade esefa wo pɛ sɛ wo ti nyame ne okay die na Awurade ka fa na wo metre say say wo ahwɛ ayafa so when you ma wa ya unuma tibi ma wo medi pampanyine o me say wo pa isisi dan ye bibia eduru ho na say yes sawa wo dan ye mfa nya account onyame anim o sa na me hwe nipa no modern bo dabi eja no hwe nipa no modern adie nan pe na nyame de hwe so me yetun abama nipa eno ye den one day me kire mo prophet Opatafour hwe wura guso ko me no yetie to aso na yes na wo nsɛm no nyɛ sɛ wo mu baako de wote aso o man threat masa ma wo nsɛm nyɛ te sɛ o ka ahyɛ nkompa no wan ka sa de ya na ka de ye na Mikaya ka sɛ sɛ Awurade tiasi de Awurade be ka kyerɛ me no ɛno na me ka wote timi me de dama no o yɛ president a min ka sɛ ntia na mom de nyame ka no so de o me da no da bi me ma wo fa wo hu me hunu na me da na sɛ nyame se ya brɛ nyame se to aso Mikaya hyɛ nkuguo ho nkɔm o hyɛ de nkuguo ho nkɔm asama ba to aso ana ɔhene ɔba ɔhene nkyɛn na ɔhene bisa ne sɛ Mikaya nkɔwra Modgirad ɛnkɔko anaasɛ ma yɛnkɔ anaasɛ ma yɛnkɔ afi 2020 abatuo hɔ ne bɛfa to aso wɔ sɛ ɛna ɔbua ne sɛ na kɔdi nim na Awurade de ahyɛ ɔhene nsa na ɔhene bisa no sɛ ɛmpra hɛn na maka wo ntam sɛ ɛnka me asɛm bi sɛ nokora nko a Awurade di mu wote ɔse mpra na maka to sɛ mehyɛ me nkɔm saa mepɛ sɛ ɔka sɛ medi nkonim na ɔse mahunu Israel nyinaa sɛ wɔhwete mmepɔ so wote wahu sɛ Israel man ne tete mmepɔ so na wɔhwete mmepɔ so sɛ enwan a wɔni hwɛfoɔ wote obi yɛ enwan a wɔni hwɛfoɔ a ne kyɛ sɛ wayɛ dɛn wɔde kukuo ni leader no wayi leader no wɔ hɔ dabi odwan a ɔte wɔ si wɔni hwɛfoɔ ɔho bɛ ne wagu nti obi aka to asɛm ahu sɛ nipa ɔsɛ masi gyina tem wom na ɔdidi fɔkɔ adeɛ a nkukuo mu a deɛ na ɔsan ka nkyerɛ ɔsan ka kyerɛ sɛ wɔlusu dabi waka nipa toa so wɔsɛ na Awurade se yɛnum ɛni wura wɛni wura na ma wɔn nsa no kɔ afie asomdwe mu wote ɔmo wura ni hɔ ne te sɛ ɔhene ni kura mi ebekum waka verse no verse 18 na mekoi ɛne ɛwa jampu kɔ bɛ 34 mu hɔ me ɛhwɛ kwa wa dodo 34 hɔ baabi no ɔse na ɔbarima bi twe ne tadua mu ani ban soro na ɔde saa ɔhene hene no motoa mu ɛne ne nkataboɔ mu ɛntam ɔka kyerɛ nyabotre sɛ onipa bi hwɛ me a yɛmmerɛ ne nti ɔnkan na ɔkan a ɛkɔduru 40 hɔ a 1 Kings 20 verse 1 to 14 ɔbɛhu sɛ Awurade frɛ meeting ɛna Awurade ka kyerɛ sɛ sɛ adifo wɔ nyinaa no mebiri wɔ ma nsu no ɔmhyɛ nkɔmtorɔ ɛhɔ na Satan foro ba yɛ kɔ sɛ soma me na me nkɔ na mɛkɔ na ɔkɔma sɛ adifo 400 ne nyinaa yɛ dɛ ɛhyɛ nkɔ wrong vision mombɛkeka na wakyɛ na mfiri nyame na ɔmo bisa nkɔm no woka nka ɔbɛbusa Mikaya sɛ ɛdeɛ na kyerɛ sɛ atoma woka ne nokorɛ ɔse sɛ ɔma yɛtie ne tum sɛ wahyɛ nkɔm atia no ne nyinaa wom ɔse sɛ wokɔi woba me ba bɛkume ampa ɔkɔɛ no wamma ɛna yɛ the signature okay ti wahene na nsa ama dabi go to say enti obi be gyina hɔ ɛna afi wei na besie wei na bɛba busa sɛ die tira bɛba saa de na ba odi for Opatafour aka na ɔhwe mienu ɛne kakra o sɛ den ne yɛ de yɛ duru dia na ɛkɔ wo na akɔ wiem dia na ɛwɔ hɔ na me adma 1st December ma be chiro be president 1st December obe declare me prophet Opatafour me wieso a me kyerɛ mu a me kyerɛ wo die nti a
nipa be the president 1st December then him for date into baby 1st December a live program ya to ase make catch we as much now the same nipa obedi president nyame se obedi president I'm for Prophet Opatafour na if you dey do you dey na wura mu kakran only for you so asha sorry as dey see a oba Sunday sorry ye dey obi amra Sunday church service na Tuesday a counseling section right okay. But tell ni ade say sorry ye boni tell ni ade is there mo pontem eti me tun sa from Sunday bomode bra ne ensom agronko abufu onim ntinya asem bia na obi aka e kire se nyame se busanse de na kire se de okay and correct so so nyame na soma de no onka bibi now so ye dey eti nyame now yan confirm shopping center yan kopɛ yan kodidwa yan konkodidwa nkotompo nyame nhyira makra mobile money na on e ka wakoma enye o hye okay abisa for ye de besi ha Prophet Opatafour asasini susia na mote ne nka no edru say dia dani bo ne ma no na ehwe achiri mo abai